Uco. Santai na ako sa marang hinangit ko. Araw ba, Uco? Roho, terburu-buru ko. Mau nggak ho? Nga jadi jom roho kayo huruf ko nakit. Meron jom matanya rin ni. Tuk masih nudak kian. Jadi gabi mahiyangi. Piring na keng pengen cuci ho. Dang do be. Dang kaya bujur malas sini ho. Teringi pe tahu do bosok buji. Mapung cuy. Oh mamunci ya. Aduh mesti masuk muni ngau sudah. Apalah orang macam mereka bilang buih ho. Dok mana cuci piring ni. Betul ho mulai dong ngau. Ngamar buih usan nakani. Pola udul mangopi mari sapu dulu semarang marangin angit ko. Kalau ni bilang bola mo. Nang subuh hula ma Uco. Ala kan dang mungkin. Masa bawa bapak disuruh mencuci piring. Bapak disuruh menjur baju. Ikat tugasnya kena ini deh. Kau bilang belau do boleh bilang aku masuk ni. Dok kerja salah. Tugas ni ni mo dok. Jadi tugas ni ame dan ngulah kami orang. Doh kami karejo. Tugasnya ama do karejo. Mangalulin nak tu istri nak anak kon na. Kan doh hai mangulah ni. Enak kerja sama do tanai. Olah majur do suruh. Memang kecekiro kamu nak kami. Wah boleh dibereng dong aku. Terbaik aku boleh dibereng kau maju muri. Ba boleh bilang dong aku dibereng sama jemur baju. Di bawah sama cipir. Pasti ni caki. Waduh apa Ucok. Cipir ko jemur baju. Itu pakai marok monggo song ini. Pasti nah itu nak jaga. Jaga kudu harga diriku sebagai ama-ama jabon. Tak mungkin do sama cipir. Tak mungkin do jemur baju. Kamu udah ini sih. Tolong patur ya mak. Nak bisa do kon ama tu sih. Among gicong kamu nak kami jo. Oke. Apa mulai mari sobot dan karejo ya udah. Kalau aku memang ngalului na perlu dijawab. Kalau aku maka rejo. Pak Ape, ini harga diriku dibereng dong aku aduh mengalului nafkah dijawab. Nak kulan harga diri pikirin. Nasi lingkir dia sama dong. Gimana sih yang dibereng dong aku? Jadi harga diriku marok. Terbaik aku boleh aku suni termarok ko kan daong. Nang gabi hatani dong amu itangi hokko. Uro kamu rinatam dijawab. Betul mau Ucok. Ngerai. Ya Pak sorok song ni menuci piring. Baju disuruh nak tanah. Bagi sekolah ni betul ditaki-caki kadang ki dilapan asal dilapan kami sekolah ni may rukut di mana ina ama ho ale menjipir ko ama ho ale menjur baju pakai merok ke mesin na abi ke beol sedot do tamang caki song ni iyo na ujaga ma Ucok unang sangi do kujong ma song ni iretong maka na to Pak Ucok unang dicaki hojol ma molo soto la potong dicaki mo si iretong na mangulo unang hulam mamereng bilok ni dong amo di foto ho habi bilok mo sutar pareso ho Iro tong na seling mangulun, ikut seling melengkapi, seling introspeksi. Jadi caki ho, ayo sih, jomor. Asa ujo nong itu si sorno pisai berek ko sih. Asa tong dipilih mana ho di lapan. Musay ho dapat ujo. Unang sih ditangi ko hatani jolma. Selilik nang di balat jual jolma ho, unang pikir hatani jolma. Ena ni hodok modal langom. Baru pula para tato ho nang jolma. Pabigi-bigi hatani jolma. So ni na mangulun. Oh, bisa dicaki ho jolma. Maka dicaki ho balik. Lo bisa dicaki mi ikut dibatu ho songoni. Makana pikir nangik bolo ni manicaki jolma ho. Bola ngolo dicaki. Bola mamereng kesalahan ni ngamu rumah lo ho. Kesalahan mu pro. Mocok. Ujuk ko joho dah. Jujur joho. Ana sini dulu jadi pijapon dari hepengi sen mak juluki. Siapa dia teh? Ada mulang salah aura sekitar 500.000. Roa. 500.000. Oh lo. Kan nggak dipilih tapi pemeson. Aku dong di dulu di sini mak juluki. Dipilih sama dia. Dia tahu tu tetangga ni. Bereng mak dipakai Pak Ucokan dodok mau ucokan hepeng nami 1,5 juta ina. Tapi 500.000 tapi jam dipabuat tu hal 1,5 juta. Kan ngapa pada baby pemeson. Maju Pak Ucok itu dia huning gasa-gasaon. Bagasa-gasaon mara. Asa uroro jo baju gitu jauh ni jo. Asa pala tahu naroa. 500.000 tapi pepeng na. Tapi dia tahu kata jo tu tetangga ni 1,5 juta. Tangga pelau kita. Ayo tuh maju Pak Ucok. Saja. Oto songo dia do masuk Pak Ucok. Ngadi peilahi da tujuan mana tor akatu tetangga ni. Oto do peni mui. Justru kalau tak pusat-pusat bodoh songo ni, kita na oto dianggap. Anu ke dia tatamu seno songo ni. Ayo usuk jo Pak Ucok. Lah ulah si gasa-gasa kok. Bolo 1 juta 300.000 doy. 1 juta 300.000. 700, 800, 900. 1 juta. 10.000 mah bolo 1 juta mak Ucok. Mak. Jadi bolo 1,5 juta sedia. 1,5 juta. Bolo 1 juta nakin 10.000 10. 1 per 2. 1 dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2. Beli mama Ucok. 5 kan? Berarti 500.000 1,5 juta. Pas duit kan? Ini terus gasa-gasa. Ini sini dok kuna tuh juruham. Oh itu tuh hari mak Ucok. Sarupa dapet itu tuh. 1,5 juta sarupa tuh 500.000. Udah pena auto. Seguri pun nak kira ini 500.000 dok. Apa ibu tuh 1,5 juta kan gabi 5 juta na waktu.
Aduh, HP na salah. Nakatoy ba buhok? Gabi ng mail ba? Lagi pe, pero tunggu bisa tunggu juta pe utang tayo 500,000. Masa pe po na to halak keruwa. May mail di. Masih ko orang terus si kasagasaw na kani. Pulubong. Lagi boleh pa po haro. Pero sali mana sila. Ay nung lewat do ihita sa perjanjian. Maka narari pa buat mang narora dong at na lang mangitim ti mana. Pero di ko ma ipakela pa utyo ba. Nin na maray. Baru nga no mapabuhat to halak. Nay do nangi. Orang ito si kasagasaw. Maka ito nang si Musi. Po rin po ba ho nasa rupa sa juta do 500,000. Ay orang ho na kaning orang ito si kasagasaw magbulubulubot to. Maka na lang ito si kasagasaw ni babulo magbigi permasalahan. Dulo ni patikos. Oh, lolay. Ayak ko lolay. Lay, anong nitip mo hepeng nanggo pala 5 juta? Oh, mulo na sa iya de lay. Anong ba memang hutip pa mi hepeng na sa iya? O hido ate, atong nga pa si Lay ba? Di mo jo hupak jo hepeng mo ni Lay. Aga lay. Ba mahudok ko nati. Ay rokakinan aning huli doon niya pagkumuni. Urupiak ko hamuna. Alay kan lay. Damo kina sa huli asong ni. Bay ko jolo permisi daw tinang ba muna. Dang mungkin da ba? Ayaw nang pulat tong libutoy ng boy Lay. Kalau kita pe buto sa, ay kalay do na karejo. Berarti kan hepeng-hepeng nila do. Dang gasong nila idol marbatangga. Nang pengmang rupa ni keluarga bapa ni kan ni palianan hepeng dibi pakai keluarga mulang do diboto inatan ni bahurang do dengan dasong ni. Olo non lay gabi idon mah mabagay perbeda di habi gabi ribu kan. Song ni melay jolo makatay mo jolo tuinang bumuna boleh lenon no bahulek kami pe. Memang narong do memang nasa isong na pengyo nila memang narong do perlu na di hami nya le. Aturan na budo memang pakai muna pe masuk pakai hami do pengi untuk sementara budo na le. Song ni malay no do kunakin. Ang guning gabi huled do sisi ropa ni tanpa sepengituhan ni nang bomu. Orang din kadusong nila eh. Iman nila yun. Tak labuhanan eh. Ito yung maulusong ni. Matakay mo sa mudo inang boy Lay. Oh, lale, ido dah balik. Okey, malay ya. Doma jolo makata mo jito nang mamulay. Okey lay, okey. Okey dah. Sinayang dongan ni Pak Ucok na magkatay iya teh. Tentang hepeng do sumakku bigingon. Ali inang bomu inna do nakin. Apa lagi sinasanak kaning nomor telepon do to eh. Ano ka nomor telepon na? Dia dong nomor telepon na. Nang pula muru ka boleh bawa ho. Sido. Mau cok. Kuno pula kita ngibigi ho ya telepon niya. Nadi. Layan. Ay bapak di pojok deh, nomor telepon. Nang mi cape pegin na haki 5 juta. Apal perluhian. Ide. Ini hudokon. Arang do memang hepeng nami na sai. Kebetulan dengan orang setorong nami haduan. Ale ibu ni pakai mui, pe masuk pakai hami ku. Jadi sini paksa dia maju pakai lain jadi dokon. Ada busong nilai. Langsung hulian. Majalo permisi majau jual makata majau. Tu inak ta perja ima inang bau nikui de. Ui, do wala amang bos pojo ti do hape. Ali selilingon dingget do perekonomian ni lagi. Bahasa tu pusong ni mangil. Apalah tuhanin nori do pala 5 juta. Ima dah mau cok. Memang selilingon baga do perekonomian lagi. Song ni maju harwa kan. Song ni dokon yak nya tuoi. Ai mahusod do putibin song ro ni pada ti. Ai ning isulin hape berektai si pojoti. Jadi ya pasok perlu iya kepeng lagi sonari. I dengan pana di telepon lah iya. Jadi bahasa apa yang intor dulu hukum nak kani. Bahasa ko pula suku mau. Anggona la tu sikolo do song ni biasa doi. Salma ti pak waktu mabayar. Lagi pe kan dan tu pak kita sonari hepengi. Baru pe pak lagi ngoni pigi-pigi bulan on. Toho do memang ima ucok. Naguro pendapat kun di pigi-pigi bulan on. Aladang palator perlu hidup di hita. Alekan ma ucok. Dah mungkin asal huleyan. Dah mungkin asal hulo song di pangiduan ni. Perlu do ko mapanukut tu dah. Ikon situ do mang nadang. Unang rupa ni ala. Alo na macari selilingon. Gibi huang gapi hol kepekku. Tang busong ni ma ucok da marwa tanggaon. Bah, Pak Ucok. Dewasa dah pe pemikiran mati. Ala urit puselilingon. So yang gapi be. Ala iben hulani mane kare jo nara aku selilingon tu dah ba. Mau cok. Dah ngapa lah masalah dewasa ni. Ale memang ni kusongoni do. Bolo na rumah tangga. Dang boy hol sa bula, mangolo bolo tu kadong sisong non. Ale wala menurut tu Pak Ucok. Lema para amang boy. Ay narak ko pinan huli, may narak ko doon. Ale kan ni makakudok na mungkin walang pamil keputusan si pihak sendiri kusukuno kudo. Ino maksud tumatok. Memang bolo memang sa tulo do. Tali di pakai pengi Ale kadang ngiri naking manilipok ko kan. Daw. Ang bawi do. Oh lo. Buting lema. Ali sana do tong imana basa dang tuaw di telepon ni do.
Pasit ko Ya, to. mungkin mana itu yang bawa nih rohana kan anak bulu udah pala masalah mungkin si rohana makata itu yang bawa Oo, napalilehian niya, natarasong na besi-besi. Baru tarasok ko ideal lain, ang buhem ma. Ako makatay. ipi po pas ko memang nasuyas dulu kami takyon nih ini dokon Dang na suyas. So ngoni do na berkeluarga pa uco. So ko to ora. Bolo keluarga martelepo to. Sa buhabi, juk ni roham tak do keluarga mi ka?